ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wakomori watukufu, Wakomori mjihun rao amwema suwa ya Komori, Wakomori mjihun rao uonzemwe Komori do mbushiria ni bahati njema mahala mjikao mjihun rao anyonti pia nitahesama hayeretari nafanya wakati katirenge miadi ukana ngamjoka unjia direkte vanu haruma 16h30 habahati njema wakati mbi tika haruma mbotayaji atanjoka wasuli hunda honi ni jiprepare wakati wende mwinji shaha hanza nsilati wakati ne miadi kauna niko wandu o tikusuri wakati unu vanu habasa ninjie direkte vanu o nione sembavi zi analizi za usuze voti zijao harume mabavu rione sembavi ya situation iliyo harume nti abongenga mina madandra rudeza ni hanti vanu usu kwa leo mada ya handani de situation politique iliyo ijihunrao harume ebavu ya hamamvu yabo yuranguntu jini huja hata haya mada ya vili de situation politique ya usuze voti zijao harume bavu ya hangu ya ngongwe darjozo ne sabanu za analizi za hatu ni namna rewa fanya hazi zitwa ni namna ratunda mada ya raru de wandu wa CRC wahenda badama jila domba juzi wenda warelwa gungu Abdullahi Yahaya conseiller wa raisi Azali wa depute mzamani fundi mhuu wa dini ya ndo taha ya juhe ya rongowe umsihiri wa banamajila domba ya Juma ya Vira hamashikitifu wa hadungwa harelwa uri one video atasiwasari partage ngarjuja nizo banu hizo deze mada muhimu za rebe habanu abunge tikahanza nionese na diveri mtiti atanjoka unjaru mada za hangu ukana ngabo video izunguli yao ya mruhamba Ibrahim Saplo wa shifumbuni peut-être hari mfumbuni niwambie ukana mimi nja kaulinda mjufumudi ya njibu zenongo nzamba oba nuza huso mjua fumbuni na belu neze 300 million tizamba hata njaho na mru mwenza ankili njaho na mru ulona roho mjini fumbuni ya hea yamba ukana zenongo nzamba o zoza nrabo au tikazabelu nrabo abonge mimi Ibrahim Saplo homjini fumbuni ngamjua ukana mbose we ulala fumbuni shawoti mengoni mwandu wa fumbuni au kamiwa mwanzo mndulo na roho mfumbuni de ajibu nimikala wa uzamba ukana ngamtaho mndu mfumbuni sha evanu belu wa Komori zenongore zamba ovanu za huse 300 million ya wafumbuni evanu kabajahe ya mndu mwenza ankili ulo karibu na belu shawajufu muona malaba na walevi na mbaha za mazi do wadongo hima wambangwa jibuli ya obelu yende mashikitifu rilo nayo mimi tina kaujabanu ni fanye droit de réponse ya mndu utona roho ya mndu kwa wafumbuni pia wamkalifie msufu roho Mungu ana Mungu abo Mungu ana Mungu woyo uja uvangonje mangabo wajufu muo ngabo wajufu muo lo wadezi wanadamu walo wadezi toa uhanza nongozi njema uhanza nongozi raha wakawarahafu o winji wa hoandu wao ngwa ho mijini ngwa harumaze fami wandu walo wadezitwa sheika kwa jafainyu wanrongo njema kwa jafainyu kwa jafuli wazenguo wa utafijo yonde za hunro wandu wanu abonge hanza ni ji harumaze na diveri mtiti na kanzani mtevanu kantina uparo jibu mruto na roho hau mruto na ankili mjufumuo mlevi amanzo mndu mfumbuni mwenza ankili ya lo karibu na belu ya waniao belu ya jevanu ya mbiukana belu akazandabo shati wandu watona ankili watona roho abonge hanza ni jeze mada za hangundra ruzani hati vanu mana leo tirenge decision kana ngamjon reprene harume situation politique kaunde za tonge sarkohe ya vanu amaze nyido zinu shaha hanza nikeni zentosa za Kiislamu duhumwambia ni ukana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kama kawaida karna ujwa hu ndisa ndongo bano rahare jarra salamu
au kanga rongoza nao wandu maislamu yabo wajibu mrare salamu abonge wa Komori watukufu do humbushiriani bahati njema malahoni mkaundo mjihundrao na nazenti kaundo mjihundrao nano wajihundrao hondani mu Komori niwonese banuka na umharbati ulo harumwe hamamvu tso mwangu nonguo mwangu chatkanza njeribe shewa hamamvu message banu waranguntu jini hata hahaya yabo yonde ramba o itandra nor ukana ngarijua o henamna ya umuri ya kujibalia harumwe hamamvu umuri wa imri ya kafaransa ya aja ya tolo faransa ni mwenye baraka cette fois kati ya lo gouverneur ya aja yambe ya député ani wote na wala madepite wanu wa Gwanzima wanrabu umri ya votewa wandu wa ile wandoka wa votewa chadi zona kanza nuonese banu bwa hama mvua itandra noro ukana umuri harumu mahamitanu ya udepite ija haranti amitimize manda waja depute wa Gwanzima wa SRC kao eka juhanzi hale dzina lahe mumjini hahaya tena umuri harumu mahamitanu ye muhahaya waja depute utimizi manda ya mahamitanu banu abaha mdigo ikao weka hata hanzi hale dzina lahe depute mdigo huo umro mabeni uo muhahaya ngutimizi mahamitanu yabo yo mahakume ebo hamamvu nganyi tayari tena mrengwa mateka no wandu hahaya walu harumu mbaezi ya sumanazali tina habadu hahaya pia shanga monzo nione sebanu ukana haruma mahakume na mitanu abode mahakume ya vira na mahamitanu ijao wa hamamvu ngam kroaza ulebra yebanu kaba jahamri ya soma harumwe hamamvu kaba jahayamri ya mwenza akili mwenza uwezo harumwe hamamvu yetokana umuri bahi harumu mahamitanu hardi mdigo utoujwa hanzi hale dzina lahe hajangu harumu mahamitanu hardi umuri tena ngwanzo ya jeta he mahamitanu wa hamamvu wa itandra swidi wa itandra noro ngambulia ukweli umuri yardi ya vire ya jarenge mahamitanu riwaze mahakume na mitanu ya udepite ya mjini hahaya wetina resulta itoka yonti wa hamamvu wa itandra noro mkuraze lebra mdaza bas haumrambie na mrambie nyiwandu wa itandra hamamvu ukana banu kaba jahamri ya soma kati hahaya kaba jahamru mwenza ankili kati hahaya mjini kartuta fitna shangareleza ukana mruja umuri yeti mru kohanda mazihoni yeti mru ya parobalele garlahe ya bira ya hebahiza mru muitara wa hamamvu yeti mru ya paro hafili hana nrongo toka yonti umuri deza hahebahi haukamono kamru ya dayatola faransa ni mwenye baraka sexuali ya jaya mtukuza ya na mwono bahanu ya liyo leo abanga garu juzi sao ni wandu wa hamamvu garu muzi saoni yebanu hamamvu kweli omjido hahaya bahi yebanu hamamvu kweli umuri haeche haka wenda wakautaho ministry hamamvu hende yeye na balaga bo depute muhahaya utimizi manda hardi wakautaho depute yende harmaze botizinu umuri wa hede ajitolea yebanu wa hamamvu wa itandra noro mlo harume mbaezi ya sumanazali yenyi kamji uji revolte yenyi kamji uone sakati jau haubanu kweli nganyi abo bahi do msahala isoro zora kanza jeruone se banu kana evan rionese wa hamamvu umuri katina hata ndrongo za kanti za ukana hastahiki ende depite hauka umuri mru atrahizo mru tota peplu ya hebavu yahe mru tojua kabafu mru tojua ka mbabahe muhamumda hobi mbaba wa umuri wa washi usibo kabati hata mru hate famia mbabahe ya usibo kwa japaro mona timbiti njema yebo umuri ngujo ka ngunjo hunde udepiteje badi bala juzi yema na umuri ya hunde udepite ula hasibabu mwenye baraka wa Said Swalihi lewe yinu mwenye baraka habe hakandida mrajina yawe kandida mrajina uo ndo ulo proletaire kartina hata dutu ze analizi neze sondage zifanyuwao harumwenga zija kabatina mna shansi ya uone sakana eka wanu waduka uvira abongezo dizora kanza ripare banu
ngeladhimu owandu wa shida nao na umuri harumwe hamamvu mmonese mvu ramvu za urne na mvu za wanadamu mana banu wanunga serikali wakaudo fikiri hama banu unu mchezo ze voti za madepite zinu sincèrement ngari mwambia unize kweli serikali samahani serikali wakaudo fikiri unu mchezo ze voti zinu kabana ubuha wandu uende wa prepare wandu wa hao waje wake ma opoza rjo wa denonce usoniho shawaja wa jitanabahi wa hundu kana ma opoza warengeze nongo wa me ngwaenda uharumaze voti wadanganyiha ngarjua ukamwinyi baraka katina betizi ya ukangujo ka ubula umumuri ya vire yabo mwinyi baraka nganzao ukane plambe harume tandra noru haini mru kweli utukiwa neezi ya sumanazali ngeladhimu ya elewe ukana ngeladhimu wake plambe kawandu wa umuri wandotawa fanyi mzaha hata na wandu na wabihe paske banu habaha ngeladhimu wandu hata mapunjari ya nulo ya hantiwa ilo wandu wanu wa ile paske banu wafikiri kale 17 janvier irate serikali wafikiri ngatongo ulele sabahi ngeladhimu toujours wake plambe rotodo zamba abo ngenyi wa hamamvu ngari mparao ni banu ngarjo uona kabanu hamamvu mrengo mateka neserse no mjiwa haya izorizo rjo zamba banu karututa nkodo karututa umani shangaramba oze kweli hukana mahakume ya udepite ya umuri mahamitano na ulio leo ya joka utimizi mahamitano mdigo iyo mahakume haradi umuri ngwanzo ende atahe mahamitano tena yabo haya mtorenge hamamvu mateka ne ili tandranoro kabatima mru tena harme tandaya mwenye baraka ngari uparao banu mwenye baraka sefswali gouverneur mzamani riwambie ukana utitodonjo mijini we swalize juma wabanga wana kandida bai ne mabunjilio nganzao wake plambe na plambe ya uramahode parce ekaza uka azali ya wandu wate wandu hahe mahode no yenzahe na zirejea izila za hele 17 janvier abonge do bahara kanza ruonese za uso ya mamvu mada ya bili ngamone sombabi zi analyze wa kumori muelewe ndondo situation wandu wanu henamna walembelea nione se situation ilo haruma ze vote harumwe ngongwe bavu ya hangu kwa ngabo makandida watano ngabo Juma Said Abdallah wahe opposition uni ya tendelwa ni Abdou Soif haradi Abdou Soif ya muhimilia parce que banu Juma Said Abdallah pari ya hega bari ya Juma Said Abdallah harumwe ngongwe shahardi tena ngahardi hazidi mvu haukayo ema kapiteni wahu wahe politiki ya ngongwe kabati Abdou Soif riti hadalane Abdou Soif hardi hahimili ya Juma Said Abdallah yaboze mvu za Juma zahe ezenongo ya renda harume bavu mananga wandu wenji Juma Said Abdallah ya warenda zema riwajuao wahima leo wambakana Juma waja watanganyi hana Abdou Soif tena haukanga wandu wajodo huja njaba kabatiwa kama mawaziri sheika hurenda zema harumemba jini ya ngongo ya mba jini kamili Ranzi Sedi Hasani wao walawa ya mkabati Abdou Soif ngaba mbahaza mazi wajodorongo izo watu hanza wambe shangari juwao miuzamba kabati mraparo subuti hau ya jo subuti ya jembe ukana Abdou Soif javuja kujona wanrua watuhelewa wajewa kentibahi watowe mnyanya sheika hurenda zema kamrunge na pouvoir hofanya nrongo harume bavu yahe kabati Abdou Soif harumemba jini ya ngongwe ranguma Korani hata huwasuli ungoni apariaze Sedi Hasani neze umartamua uwaze watu huna rehemu Sedi Hasani wa Sedi Hachubani alala yodo nakanza nuonesi ijaleo baadi ya Juma Said Abdallah have wa kandida ne opposition uni ya tedelo ni Abdou Soif hardia je ya jihunda haruma bavuzi madaina Abdou Soif ya bubu mlehata ije tena leo Jerwane Ibrahim Ali Mzimba nge kandida hardinge na wandu wa muhimilia harume bavu ya ngongwe yabwe katamba Abdou Soif yabwe yadunga Mzimba yadunga CD katikomori haruma politiki njaba wandu walo na magari manene na postune ne wahibao
Vanu Abdurazak na ke ministre de finance hata bayisho azali hamnike gouvernement kamili ya reje ya iendese shaka na paro ukawa yake na daraja za leader politique wanga mjoi fasiri ya leader mrukana leadership par mabavu yote ndo toka harimri anomewa no yote ndo toka harimri anomewa isora kanzaru onese banu harumengongwe dembeni ngapo makandida wara ngabo Juma Said Abdallah ngabo Ibrahim Ali Mzimba ngabo Muhammad Halidi mndu wa diaspora yarenga decision ya sasa Komori ya ja investise harmono goza security ya agence ya security ya jaenda kandida tena yabonga bona mwananyasi mumjankanywa le twaramu walono wandu wa SRC zenkalizi walonizo banu ye kandida wa SRC ranguba la atale nge Nairobi nge harumaswe medico Nairobi emru kandida uvote wa yare mwani AVC ya lo Nairobi haruma treatment ya toba hizi wandu wa SRC ngamfikiru kabo SRC honje haruma miji wadofanya karavani na jau wahongabo miji yabo waona onro yabo yemfule hoha kabatinzi ya zovira za dini tena yabo dini sefini wao ngarielewa the system urielewa dini horemano wade haremano wade hasibabudu wandu wa SRC wangongwe dini hopanda horemano wade de SRC wangongwe de watsongesa haremano wade tizamba ijele ngabo kampanye en 2 semaines nekese voti hurelo e candidat nge bonze haruma suwa kajaone haruma bunjilo zima kajapanya hata manongo wala sumplia wahe katu considere wakaede kina katu considere hata wakaufanyishi habunjilio haruma hobwe kije dembeni ye candidat harongo wa ye sumplia harongo wa nge ministre hakaurongo ani ministre nge mhu wa he candidat na hawe ki protokoli ya kampani ya voti ye kandida do korongo wa mwiso lewe kandida nge haruma wade nge haruma suwe mguna mbo unono dini Ibrahima haukari ka ufikiri ko wananya ye kampani wajoka ubalia haini mji wajoka unjia wajoka uhima wafanye waombe dua watahefati haya haja waombele mwananya udua ya hunde unono haraka ya rejei homa siwani shangwa tungo ufanya karavani za ndrabu wenda wedungwa humijini kwa tina hata mimi ngani mkonfirme wani wanubu wa kumori ukana harumwengu ongwe kabati serse nduna chojabanu yaneleze namna je kandida wa serse ya joka ubira harumwengu ongwe awakatika wabduso ifunge daina Juma Said Abdallah wahemzima nge kote yahe daina wandu wa hahe ze Sumaila msaidie ze Sabikia wahimilia mzimba nduna jabanu yaneleze ngarjua uka Juma Said Abdallah hena mna ya kurenda wandu zema hena mna za nongozi za Juma Said Abdallah hena Juma Said Abdallah yeye si humpara mbihirosumu dembeni ngongwe si hamba yeye upara mbihirosumu au kambihirosumu ila njewila ikaibiri bahanu mruto rambu wa kaibiri ani yabo Juma unjoka uvotewa hasibabu njema yarenda Juma Said Abdallah ni yeye harende wandu zema zinji haini bahanu Juma Said Abdallah yabira yewa emana walo polisi leo dembeni nationali dae Juma de aibu wa ka ministre de l'intérieur ye biro ya mamwe Juma Said Abdallah karja jombe mashababi wenji warengo hazini ngabo mapolisi wenji wa dembeni harumwe commissaire wa Juma dabu ya wan ndajo shinda nambe bam yabo Juma Said Abdallah apari ya heze mvuza za bluso ifu sha Juma Said Abdallah tena ngabo zenzia za ukaya perse ho wema wahe ye karibu ne maraia haku ani Juma ngura mbulwa kabati namna ndo kauja banu rishangazi warambilwa namna indwa jina abanga hizo la kanzani bahe message banu ya ho wangongwe nu wadembeni kwa sati juwa tizamba video ya bira ngamdinzire jeze banu nandi tena ngamjordinzire jeze ukajuneidi hapanga daena mru ngamjomvumbale jina usoni hora hamtu mvumbua na misangani mjuo mru mdembeni Junaidi hakadaina mru mdembeni ye playa hao wapanga do utia ze voti za dembeni shonga abongega mparo wa dembeni banu sheitiso shamji shirejei ye miharbatu ya kimji ze desizo za kimji zirejei haukahale kamdu hafanya ndongo mji kwa jajibiwa
yeujwa utolo mji yeujwa ufulwa bo hao yeujwa utolo yeujwa hurendwa nayo hao mratende harumilwa ni Junaidi na Abdurazaku hankilo robo mbili hajaka ajali haukabanu zerongozi liyo harumaze farizinu ngaranga de namna ya ubare SRC yabo Junaidi ze plaza heda ina Abdurazaku pia do utadembeni shonga na ntini mwashongo ili kandida wa hao yabire bayishwa wosangwa jua o mpira heli wa sawarelo harume SRC zonga zijua shaizo na kaanza ruonese wadembeni ngani mbesheoni message bana nana wantini mwashongo ukaze plaza Junaidi pia do hushinda ya tieze voti shonga za dembeni nana ntini mwashongo hata nkurani itilo armajelist abo hasibabu hindri Junaidi na Abdurazaku waelewa ukana kwa tumetrize dembeni kwa tumetrize ntini mwashongo ze voti kasti hamade za vira za madepite shangizo voti za kiserie harume bavu haukaya juzi ya heze voti zinurula na 2019 furona mahamitanu mzimba kaja karma voti Abdu Saifu kaja karma voti lewo inu wa juha mzimba ge kandida Abdu Saifu abeha kandida yabo wandu wao wapatezi twa Junaidi mpira ya pangao hasa hadisi daena mwana mdembeni rimjua ole zina ngarjo mdenonse osoniho haunga mjobeshe ya wadiro wa dembeni ze message prive ili wandu wajua ye enemy wa homji wa dembeni ye kaza ukaya tolwa mji na tolwa ye kaza ukana ya rendwa tihindu na rendwa tihindu shaladimu wandu watibe mtu nafasi ngeladimu wandu wa elewa watibe wandu wa nafasi kaza utoa roho wandu na towe roho shangar jo zamba wanu raha sababu ki 2 semaines neze voti karadwa mba habaha wajurdi wa changer plan abo kikartu vumbwe mndu habaha sha Junaidi na juwe ukana hako garini hahe harenge mruo hanjo garini garini ho uka Abdurazaku ministre de finance ha confirme ye moto ulu harume politiki inu tena ukana hamba isho utahao norte dembeni shonga abonge banu habaha ngabonko de ila ya hajimba swalihi ya kuhamba hajimba swalihi wa mjua kawaika tutahao no voti shahe namna ye kandida wa SRC armo ya mahame ya jiporte une contre mbeni hajimba swali hajusa sheitwa nguparo wa mbeni waonese namna no wa mahame waonese wa utukivu ho utukivu de namna ya uchinda amidukari ila ya vire abonga bangu mimi ngamparo mimi kandida wa hangu Juma Abdalla yo kabati atamruto ani ulona dutu haini mru wa hangu timwambia ya voti Juma Abdalla pourquoi wode wa hangu mana mimi partenaire wa hangu kisiasa hamba Abdu Saifu abongei na kanzani wonese banu kana Junaidi hasa haelewa kahaeshwe Raira Abdurazaku ye player hao do ushinda watie balbala afu yabo balbala na wake plambe harumwe ngongo tena kaza upozononde zipulwa kaza utana majembe ondwa tena majembe shabwatike muharbatu watike msajaja na uwizi wa voti na ujaza makiasi handrabo harumwe ngongwe hauka Junaidi ye pla waloni yondiyo do shinda washinde wajaze ye makiasi halafu wadewa mbokana wodo wa hundra shambwa erambua wandu wa SRC wa hengongwe ngwarambua okana kwa tina bobira kwa tina hata bobira za ushinda wa hundre depute baborono ye depute yenge haka komori haka mnono haka ushinda ye ramfia yonjo mijini kaya joshinda ya dise ya renge emana ya remano wade dapo ya jiwo na kakati na ushikana ushinda ya renge ya fanye fasi na mzimba na Juma Abdalla hotunimo mvuli wa Abdu Saifu yode manaro remano wade nezenrabo ya elewa kana Junaidi ngwa mwamba nrabo sha Junaidi wa engu rambuo kama mpira hao kwa timu wangu o mpira hao nguo mziro abongeye mwana mdembeni yanzo yafanyejwe daina Junaidi watedembeni shonga siku heze voti za madepite zinu zijao zinu ngarjo denonce na na wadembeni nganzao mrengeze disposition za hanyu kaza ula za malabo jayer haini mruju odembeni ngujo kaega malabo ya dembeni malabo ya dembeni ya ukadufanya mtezo kadembeni warenge disposition wa ukadufanya mtezo abongeye zora kanzari wonese banu harume situation ilongongwe yongi hamada ilo moroni
mruna jebanu ya releze, mruna jebanu ya mwenzankili ya je ya releze. Namna je Ibrahim Sule ya joka ushindwa Moroni Noro. Mruna jebanu ya releze na singara parao wanzuani surtu. Mlo Moroni mwangalie kandida papa dobi ujo kawanga izo kweli papa Ibrahim Sule hende kandida independent. Shat papa yo wania yejua. Yo wania ze intereza hele jua. Yo wania ze taratibu zonti pia za sambi. Abonge ngar paro wanzuani kamrengeze disposition za hanu mtikiri mwadalwa. Haukakabati mdujo kawona papa Ibrahim Sule ya dungane daena Jafarabasi ukahari ilo tidele jua. Ilo dele jua. Abonge wanzuani mlomoroni. Mko ujua namna ya utukufu mwanza osheo mwanze mvoti mri ya mnikenisheo mtirenti papa Mohamed Sule. Parce que papa Mohamed Sule wa imri kao ya vote wa député Gwanzima pour la première fois ndani en 2015. Wode mri ya vote wa Gwanzima ya wanrupia wa amini ka vote wa Gwanzima papa Ibrahim Mohamed Sule. Na hasibabu dele jua. Hasibabu ndanyi wanzuani. Ya wale wanzuani banu wanzuani wa kwa tikule bahi. Wanu hataga wanzuani wenji waloba janani mtangani. Ngari parao banu wanzuani mrenge mjuse zitwa. Mvukishe yo wanzo ya mvukisheni. Haukabanu papa Mohamed Sule, papa Ibrahim Mohamed Sule kweli haende kandida independent shaula wajua. Mrenti mtikubali mbazi mrendwa tihindu wanzuani mlomoroni. Wanzuani mlomoroni mtikubali mrendwa malaba. No wanrua serse. Wado mrumiani bure. Mvoti ya mjo mhundamana. Mvoti maudu. Nyezi Mungu ya jailie madepite wanu. Wende wanruahunde majorite ema opoza. Wende warenge disposition yabo. Wavoti anemsti yabo. Ya usove sambi wa hanu ya liyo. Abongeri yura kahanzaru wanese banu. Kana namna je ya serse. Wajoka uhundanzia wabire. Harume miji ya hatu ne mabavu ya hatu. Na singa ruona wa situation namna ijiriu. Ngariona wa namna zalongozi birao. Na mdoni samihi bale jotongili sankada swafi hunu. Ngabo joto kia sautosha harumenti inu. Surutu zentu za ranizo huja. Lienjeza. Abongezo rakanzaru wenese banu. Ukana wadembeni na wangongwe. Wantini mwashongo na wankura nasima. Imijimiraru iyo surutu. Na mdoka haujua haukajuneidi wa mpango katupanga mpango wa voti mpango wa urenga mabandi ya wanike mapesa hariwende wakitembeze voti shonga. Na yabo ngarjua hata mimi ngamjua mdembeni. Amsubutini zambe banu ukana ngamjua mru mdembeni ya sayapanga daena Juneidi na Abdurazaku ya dukahonda ya tayari ande atedembeni shonga abonge wa yeye do ujonja shonga daeno la handuuze. Shaka wana uba mdu nafasi. Na singar jua ukangar jua ushinda rite muharbatu at distance. Iyo hata hanga. Abonge mdu na doka haujua. Kamru ngonzo ya mahavionti pia ya keja Idrisa. Kamru ngonzo ya keja Idrisa. Hosingani. Ya tiparoro roho hao haya. Nende. Kabasi tabu. Izo na kaza. Shawallah. Kazo nonde ngazidopulwa. Eka upwazi tuanga zdopula sefara leo. Na singari parao makandida rotodo hamba. Na mdoka haujua na plambe. Parce que wanu wafikiri ukabalale 17 nele 18 boya rate janvier 2024 inu. Yabo hata inu 2025 ingejo rate. Abonge na mdoka haujua. Ni makandida nyuandu mahimilia ze voti zinu. Zemba hazamadi za makotabule wao. Waelewe ukana. Ngabo jopulo zitwa. Wanu mtiwone wanu ngarjua wanu hata feri eli bangola hambu bala wala kwa jadaza bahi na nimwambioni ngamo amini na watofanyi hamu harubatu wa mwone mwana hao hatolwa kwa jakaradhi kwa jajiviwa ngwatukiwa hata leo ngwatukiwao sheika haribwende wafanyi wabunjilio wabulwa kije mimoza yeti denrongo na watofanyi hamu harubatu mje mwone bawabangwa kabati namna yakafati unjo kauja premier bangwa yomratiri hadaye. Abonge banu habanu sangarambula nao. Ye majeshi. Wonga tukaujarwa nike message ya hao special sharaha. Wakabanga rambula nao ngarudula nao. Wanu ya militaire. Ujo ufanya mrurongo mru hamrambua. Ngatojo huna na harume madziho. Ya homijini harume zedine. Mriadibie.
Vanu haba hayo na mnazilongoza la muzika ino na haramuanu waelewe kwa jarengenti hatu mateka. Izo nizo nakanza niwane sebanu mada ya raru. Juma ya bira ya juzi wa Komori. Guna rehemu mze wa hatu fundi watu Fuaju kwa mjini bada maji la Domba. Jaile ke haba har zamba obanu ngeharuma rehema na amani. Ngeharuma mbebo kamu kwa benze. Inspector Fuaju hafariki. Mfumtanu ya bira. Hafanyo mazishi yenraru. Ikaubidi ye Juma wafanyi hebunjilio la HCRC la ANCTPG alibwana harumu mji wa Badamaji la Domba. Tizamba banu ze video za bira ngamdinze shelezi ze banu. Wabanu wa Komori siudi wa zaharaka. Sabanga mtoreyo. Ukaeka belu ya jo usubuti yende Badamaji la Domba. Harumaze votizinu na abwe ede ujitio kahari ede lideri wa hengongwe ay wa hemba jini. Belu de lideri wa hemba jini ngena kandida ya mpropose yeye asa propro bush. Uka alibwana ngondo depite. Harumai mabunjili yo belu katusubuti ya henda. Hende nyuma mili mabahi. Katusubuti ya kajasubuti ya ruwara ya Juma ya henda Badamaji la Domba. Hasibabu hindi dabo ya jua uzo ya renda Badamaji la Domba bwa Komori. Belu katine fursa ya ushinda ya subuti ya hunde maswa ya tomdwa he Badamaji la Domba au kangu jua izo ya renda. Wende Badamaji la Domba uandu wa belu. Wende hari wende oliho ya ufanyale bunjilio wapua hasibabudu wafati wa Inspector Fuaju. Wende wanjo msirini wanjarumu hitima. Wandise hitima hata ijomu isoni Abdullahi Yahaya konseye wa Rais Azali. Depute mzamani fundi mhuu wa dini maskini buyapotea. Mapesa ndi ajala hawe mafundi wanu. Abdullahi Yahaya wa imri akana sheo harume mbajini. Abdullahi Yahaya wa imri akana adabu ya ondu pia wakaumstehi kabati mru ya kamru haishia Abdullahi Yahaya havumbula mru fikiri hamba ula shehi mhuu yangu hobonze harume mbajini. Namna Abdullahi Yahaya ya kuustehilwa hau ya kaustehilwa rangu ya janja harumaze ndabo zinu ya kotize harumo ulo wandu ya tuparorongo wa mengoni mwe mafundi warende ya mabubu situation ilo harumenti bahi hende Badamaji la Domba juzi ya Juma ya bira hende dota haya rongo webala harelwa uu hamba kura na lawe na mlawe mwenzanyu Badamaji hitimai hisa na mwende zanyu karutumtahani shawa Badamaji tinizo bahi na mkanesha itiso hadi mzonese ya ukweli mtije mdungu ya serse Badamaji la Domba hadir jarwonoze voti rihundukana alibwana haja premier Badamaji babo izo ndrabo enrongo tilo kaya dungwa enrongo de zitendo za hemfu mbili ya heze voti le 12 janvier shalizori amini ubanu alibwana ngujo ka uvote waje harumwe tahidi alibwana ngena mabanguzi menji alibwana yena rohombi hadi hajatanganya hada yena mndu mwenza rohombi baishwa ngabo walevi wafumbuni watota habelu ya vumbula ya kwa ni kenvinyo baishwa ngabo mbahaza maji za fumbuni haukawa watu wandu wa fumbuni wao wandu walalo fumbuni sho wenye fumbuni njawe na ya roha harumaze ngo nkohamba bantu hamalizo na hambo mwandoni za fumbuni za husuze mali za detournewa wato transparency hata maishi ya mwanama boltu ya zamba yabo hatundu ya zone sakaka uyenchi fumbuni yabonge na relation fumbuni yabo boltu ho zamba tidabuka hari haishiana mi balabahe hazitundu hawa parisa rongo abonge zora kanzaru onese banu rujojivu wabo buhe mndu mwenza ankili mfumbuni ya jero nese kapasite ilo na belu wa mji wa fumbuni ukati nkalizi ngabo wambao hari belu mnaganza ulona gradi ya aspira harume mila wakombre tofanya harusi we aspira mbajini hatu ngandrongo kimbajini mturongo wakiwa mturongo lenti mbajini hatu mruka mnaganza ikati mizoze ya dazahe nuanduhuze apoge na mzoni wanese banu kana belu rahaka ja parisa ya leadership ya umartamu ya Sedi Hassan Sedi Hashim ya mzee Yahya Jamadari ya mzee Abdalla Halifa mguna mrebu murimle ya Abdu Soifu mwanashi wa hoandruwa ya kaujarengere levu ya mahamfukare ya Abdu Soifu ya kadaina azali ni mahaminane ilodaina belu ya lodaina azali badiru josh hendrongo hindira hunda siwa mbajini wanamwele wendo kama rotodo zilejeza wanuka waja kilo pare mbajini rangu mtu uje hata uja fumbuni
wakaurenuvele wapare renouvellement na utia pare yoti sawa na rele wanendo abonge banu ngari parao wandu waitahidi mwelewe ukana nyi wandu wa hema wana makoti wa bleu ngamjulozi aibu zangu ali bwana ngena ndongo ndi hata male yazaliwa ngujo shindwa ngamo makandida yuho ulona mvu na hariba no ali bwana tena ngena malene ya homji omji wambia belu kai mwanzo ali bwana yakane ndongo unu mlibie malene yahe yalobana halimaliza mji ali bwana afanya halimaliza mji wa malewa ja utafijo ibanu ngodo depute no ngari mwiyao namnaje ali bwana jo kaubira harmwe tahidi uizi abonga wandu wa itahidi mloiho makandida wandu jina namkare haujua ekaza ugombana na mgombane belu katina hata faswaha ya ushida yaeleze banongo yaifanya ukatiro utoka dele domo bola weha la lola mla paraki katina hata rongo kuna wishi ya mndu ya jebanu ya rambia mbanongo njema belu yaifanya chado toka ya jebanu ya hei harmweza nidozi ni yambe mbaba halafu ya wandisora take retiro mvumbu wa belu eba nuruto jo mvumbu wa zabari hindi na mumrenge mumhentoma bani mumtarama mvuvu wa itanda shangwe mumfunge mumtezi kabaye yatifanye politiki kakatwanza vumbulo au kabelu he namna ya takabari no wandu wa meoze dimili soni mwa hai kamna ujamdo shangaza wandu ngarujua belu ze tabia zahe ngarujua belu ya rohombi yahe ngarujua belu ya upewa hahe yabo kamna ka ujale wenu mjamdo shangaze mrisome belu ngari mjua ze tabia zahe zonti pia rango kati ya los faderi yeze upewa yahe na mrambie ye mrumfumbuni ya to beneficie mbandongo ya stage hasibabu belu rakati ya eventa ya fanya sfader izo dizo rambe na banu belu oi ye mana ya njiharma serse grâce Abdou Soif ye mana ya njiharma serse ye mnambwa ya kana Abdou Soif ye mrandrazi ya kana Abdou Soif wakati ya mahamfukare mguna msamihi Abdou Soif tena mguna msamihi Abdou Soif waka prepare mbwa mkalo kalifia mwanadamu bwa shabelu ze tobia zambwa abonga kamrinda o mru mshenza mazi ya jebanu ya jadori jibu ngalanzo mru mulenza ankili mumfumbuni ya jebanu ya dori jibu ya rambia zitedwa belu yafanya shatimba haza mazi izo dizo ruhamba ngari tore yao banu dobi mru bani hawa sedasa na sedashi mwarumwe fumbuni hau harumwe mbajini rangu makorani hata ungoni ema hamfukari Abdou Soif yakana rimwambiani kadonga ize rongo yasifanya mjojamba numdobe asiza wandu mbahaza mazi kamtina hata nongo mlonizo harumwe mbajini kati umezi na upemba jini sheo angalia juzi ministre de finance ya subuti ya jihunde hari haka ureseve delegation ya homji wapanda ya irenge moroni ho ministeri shaka kati na abonge na daho ngasarma period ya politiki ngena daho ziwani iske unu ujewiri unu fudhuli wanu kwa tujua hizo wafanyao ya inu hindi wazaze wapanda watula garini mbule moroni wa ministeri hadi wende kajakabo ya Junaidi haruma delegation ya kautaha minister ya habo lazimu de kabine ya ministre do receive bo ministre ya tokabo ya Junaidi ya hindi shanari msamihi paske jokiri kaba handruma mshahara wa ministeri ngwe ya lorate wanu pia marate mbahaza mazi lela kuhamba shakabati mrubandu wa kumori zura kanza rizambe banu ngari para wanu wajiku wamba jini cette fois sina mwelewe ukana Abdullahi haya fundi Abdullahi haya hasa hapotea halatedira Mwenyezi Mungu na msisengamani na haini mwanadamu ujuhambe kemba hizi ya sumana zalini ungefaiwa komori haunro ngiyo njema Mwenyezi Mungu na jaile maishahe ya kehamade heli ya zalia ende sawiyenti bado mjohelewa kama maisha hanyu natoka uhaya kehamade maisha de hena mnazalia ya ende sawiyenti wakaze mbahaza mazi zinu wanu mkilo wana dimili na wana 5,000 bahi wa boronko tuva bienza nungongizo njema gama nzo mvote wa madepite ya CRC hanzaya hata ba mwenje hazindu za heya ani hata banongo itiyo gama nzo mvote waje CRC gama nzo mhunde votije bombaha na nikamtina hata ndongo discipline mwaiti anzia nikabati hata barongo toka yonti ngojona hata haini mruro heyo ya sifezi el maruf kwa na uparo mandongo ino jina el maruf
el marufu ya bange wa hao 3 ans ibiri ya bange wa hao 5 ans ibiri el marufu haini mru el marufu zemba warende wafanya hama uradi wa ndrabo wa hao ugeru na kanza ruonese babi banu leo ça reprene ze interventions politiques za hatu emba hamadi ngarlinda umrajibu banu shangarta humdu mwenza ankili ngarujua na mwangalie na mtorambia ye mndu mwenza ankili mwenza maturite yalona hikma wa hemba jini haumru mfumbuni yaloda ina belu emana botobu hamdu mwenza ankili mfumbuni ya jibu hizo rambao banu za husu belu ne 300 million dabukana belu katina mndu fumbuni shango jona walevi na mbaha bahata wala mwana mshwa alianzi mwizi wa mbuzi ani wado wandu walo hapo bahi watongo babu haba satilizo nsahao mimi ngama nzo mndu mwenza ankili ya jebanu yambe ukana zerongo za hambwa ni bashari jazaza tinwa mhono ni bolt ukabarengwa 300 million irumilwa inamna to lazimu belu katibu hari hau zibiri jao mruya elewe ka kweli ramba rabo au ramba kweli shamjem katibano na udwamba majagala na rabo kati waru mandrabo banu si wasarenge miadi kakarna ujo par joga amba rabo banu abongi ngarta usamaha ngardo wole jilanda la heya haju okadele joto lishabashi wandu banu haku ngabo joto kiasa utosha hunu abonge ngardo wona na tena kamgwa benze Mwenyezi Mungu na rinkezi joka na hairi ajailie ya hatu iroho mihononi mwa madhalimu yanu kamgwa benze Mwenyezi Mungu ya jailie ze voti zinu zijao zinu zikede ze voti za mwiso za sumana zali ne kipu yahe Mwenyezi Mungu ya watie ya wateshonga kamgwa benze wandu wa hema makoti ya bleu Mwenyezi Mungu ya jailie waparwa naibu kamgwa benze Mwenyezi Mungu ya wababaze haraka Mwenyezi Mungu ya jailie walomo prizo wa roho haraka rangu Dr. Salami rangu Sambi rangu Dr. Arshimedi haonti pia haini mri afungwa haudhulumifu Mwenyezi Mungu na mtowe haraka kamgwa benze nardona na tena kamgwa benze. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.